Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye guhura n'ibibazo by'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nyuma ya gahenge kiminsi ibiri, inyeshamba zakomeje ibitero ku ngabo za leta hafi ya Ihusi. Akagetse ni ingenzi cyane mu buryo bw'ingabo kuko kegereye ikibuga cy'indege cha Kavumu n'umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara y'Amajyepfo. Iki gitero gisha cyateye ubwoba abaturage ba Bukavu, bibaza ko umujyi wabo ushobora kwibasirwa. Amashuri yarafunzwe, abaturage barahunga, bata ingo zabo biteguye ko imirwano ishobora kuhagera. Iyi mirwano ibaye nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara y'Amajyaruguru mu kwezi gushize. Ibi byakajije umurego w'intambara, bituma abantu ibihumbi bava mu byabo ndetse byongera ubukana bw'ikibazo cy'ubutabazi mu karere. Ibintu byakomeje kuba bibi kubera amakuru avuga ko hari abantu bakuwe ku ngufu mu nkambi z'impunzi hafi ya Goma. Abantu bahunze inkambi iri mu burengerazuba bw'umujyi bavuga ko hari koroneri wa M23 wabategetse kuva mu minsi 3. Nubwo M23 ihakana ibi birego, ikemeza ko abantu bagiye ku bushake bwabo, ukuri kw'ibiri kubera ni uko abantu bafite ubwoba n'umutima uhagaze. Intambara muri RDC yateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, abantu milioni bava mu byabo. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu milioni 6,700 bavuye mu byabo imbere mu gihugu, cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Abantu barenga ibihumbi 500 bavuye mu byabo kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 gusa. Ibintu bikomeye cyane mu nkambi z'impunzi, aho abantu babayeho mu bucucike n'umwanda. Kubona ibi ibanze ibiribwa, amazi n'ubuvuzi biragoye cyane. Ikindi cyongereye ubukana bw'ikibazo ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse igice kinini cy'inkengo yazo muri RDC muri Mutarama 2025. Iyi nkunga yanganaga na 70% by'ingengo y'imari y'ubutabazi mu gihugu. Ihagarikwa ryayo ryatumye gahunda z'ubuvuzi n'iz'ubuhungiro zihagarara, byongera ububabare bw'abahuye n'ingaruka z'intambara. Ibibera muri RDC byateye impungenge abakuru b'ibihugu byo mu karere. Abakuru b'ibihugu 24 byo mu burasirazuba no mu majyepfo ya Afurika baherutse gusaba ko habaho agahenge vuba na bwangu mu minsi 5. Bafite impungenge ko intambara ishobora kwagurira no mu bihugu by'abaturanyi, ikdestabiliza akarere kose. Intambara muri RDC ikomeje gukomera kubera ibirego hati ya RDC na Rwanda. Leta ya RDC ishinja u Rwanda gushigikira inyeshamba za M23 no gusahura umutungo kamere w'igihugu, harimo amabuye y'agaciro. U Rwanda rwahakanye ivuye inyuma ibi birego, ahubwo rushinja RDC gutegura igitero ku butaka bwarwo. Leta y'u Rwanda ivuga ko RDC icumbikiye umutwe wa FDLR, umutwe w'inyeshamba z'abahutu ushinjwa kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi birego byabangamiye umubano w'ibihugu byombi ndetse binadindiza inzira zo gushakira umuti urambye w'amahoro. Umuryango mpuzamahanga ukomeje kugira ibitekerezo bitandukanye ku kuntu wakemura iki kibazo. Hari ibihugu bisaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano, mu gihe ibindi bikangurira ibiganiro n'ubumvikane. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu hafi ibihumbi 3 bishwe mu mirwano i Goma gusa. Intambara yagize ingaruka zikomeye ku baturage, harimo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, no kwinjiza abana mu gisirikare. Intambara iri muri RDC ni igice cy'amateka maremare y'imvururu n'umutekano muke. Umutwe wa M23 wavutse mu 2012, ubwo bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo bigomekaga. Ugizwe ahanini n'abatutsi bavuga ko barwanira inyungu zabo muri RDC. Uyu mutwe wafashe umujyi wa Goma mu 2012 mbere yo kwirukanwa n'ingabo za Kongo n'iza Loni. Ariko ibibazo byatumye uyu mutwe usnik, harimo amacakubiri ashingiye ku moko, amakimbirane ashingiye ku butaka, no guhatanira umutungo kamere ntibigeze bikemuka. RDC yahoranye ibibazo by'intambara n'umutekano muke kuva yabona ubwigenge ku Bubiligi mu 1960. Umutungo kamere w'igihugu cyane cyane amabuye y'agaciro wakunze gutera intambara, imitwe itandukanye itwaye intwaro ihangana kugenzura ibirombe n'inzira zo kwambutsa amagendo. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, impunzi nyinshi zahungiye mu burasirazuba bwa RDC byakomeje guhungabanya akarere. Imitwe yitwaje intwaro ikorera muri RDC, irimo FDLR na ADF, yongeye ubukana bw'ikibazo. Umuryango mpuzamahanga wakoze byinshi kugira ngo uzane amahoro muri RDC, ariko ibyo byose ntacyo byatanze.
Ikibazo cy'ubukiriho kigaragaza ko hakenewe umuti urambye kandi ukemura ibibazo by'ishingiro by'intambara ndetse ukanarinda umutekano w'abaturage.